Ko te reo karanga o Kāi Tahu ki Tuawhenua, ki te Pirīmia o Ahitereiria, a Anthony Albanese, mo tōna taenga mai tuatahi ki Tāhuna, hei Pirīmia mo tōna whenua. Nau mai, ki te moana tāpatopofa, o tāwhaki. Nā Kāi Tahu ki Tuawhenua me te Pirīmia o Aotearoa, a Christopher Luxon, I tūwhera ai te hui taumata o ngā Pirīmia. Hei tā Jana Davis no te hapū nei, he motuhake te tūhonohono I ngā herenga I wainga I a ngai Māori me te Pirīmia, hei timata ake I te kaupapa. One of the nice things about our country is because we always have the last word. No mai, Iron Mai. Can I acknowledge the Kāi Tahu, the important role that you play as the holders of mana whenua, try to say it right, close enough, of this region, and I certainly pay my respects to. Fantastic welcome. You know, we've got a lot in common with our Australian counterparts, with the Albanese government, and great way to start a new enduring relationship with Prime Minister Albanese. The last time I was in Queenstown, I came with a backpack on, last century, literally. I kōkiri te hui I wainga I ngā Pirīmia e rua, e hāngai ana ki ngā take o te ao me ngā hononga, pēnei I ngā mahi tūkino ki Gaza. We want to see hostages released, we want to see unfettered humanitarian aid flooding into Gaza, and we want to see a ceasefire. The military action that we've seen is not the way to solve this problem. I spoke with Mahmoud Abbas as well, the President of the Palestinian Authority. We put out a readout of that, and there we raised the reforms that are required, and so we, for a long period of time, there's been a bipartisan position in Australia of support for two states. Ko mutu te Pirīmia o Ahitereiria I tōna hui, a kua waiho he āhuatanga pai ki ngā kai arataki o Aotearoa me te mana whenua. We've got a lot in common with Prime Minister Albanese and his support for the First Nations with the voice referendum. Albanese's commitment to helping raise that voice around First Nations is something that resonates with us. Him coming in and meeting our awesome papatapu runaka, understanding who we are and where the common ground is, you know, that's the start of a new fantastic relationship for us. In a time of global uncertainty, the certainty and the strength of this bond has never been more important. We are family. I whakakape ake te Pirīmia o Ahitereiria I tōna taenga atu mā te hui taumata me ngā kai whakahaere. A he karore haere huri noa I Tāhuna, he wāhi motuhake mā Kāi Tahu. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo